Zdravo, ja sam Zdravko Gavrilović, poslastičar. Danas spremamo hleb od đumbira. Hleb od đumbira ili gingerbread se odnosi na čitavu kategoriju peciva sa ukusom đumbira uz dodatak muskatnog orašića i cimeta, obično zaslađenog medom, šećerom ili melasom. Ova kategorija obuhvata širok raspon peciva od mekog hleba do biskvita. Sastojci za testo: 250 g mleka, 8 g mlevenog star anisa, 8 g cimeta, 400 g pšeničnog integralnog brašna, 430 g meda. Priprema testa: prokuvati mleko i začine, ohladiti i procediti, dodati ostale sastojke, zamesiti testo i ostaviti 2 dana u frižideru. Vrlo je važno pripremiti osnovno testo ranije. Sastojci za ostatak testa: 130 g brašna, 30 g praška za pecivo, 6 jaja, 200 g dijamant margarina sa maslacem, 14 g soli, 250 g džema od pomorandže, 4 g cimeta, 4 g star anisa, 4 g đumbira u prahu. Priprema ostatka testa: zagrejati rernu na 170 stepeni, u omekšali margarin dodati brašno i prašak za pecivo, dodati osnovno testo, zatim jaja jedno po jedno i na kraju džem od pomorandže. Sipati u podmazan pleh i peći oko 50 minuta. Premazati hleb džemom od pomorandže. Savet: obavezno zamesiti osnovno testo 2 dana ranije, kako bi bilo izdašno. Formu premazati margarinom i brašnom. Kada je pečen, vruć kolač premazati vrelim džemom. Pridržavati se uputstva za pečenje kako bi sredina bila dobro pečena. Kolač služiti uz kafu ili čaj.